Hello mga kabangbang! It's another sunny day here in Rojas City and it's lunchtime pero hindi pa ako nakapag-lunch so I bought some! Pila di ma'am? 20. Tilawanta. There you go. Can you see it? Well, in fairness, may unod siya gali, oh. Look! Hindi ako nang expect na may feeling siya. Sana si ano din may feeling. Feelings towards me. This only cost tatlo 20. So, 3, 20 pesos. Sa akong yung channel. Kung bago pa lang kamo diri, pindutang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimtin. Rubeinspired!